بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، درسين كأن كصدفاءكن متدري درسي لمان أرمان درا كيست دبنه سنمتففني دبنه متدورين كأن كاردا وان تك مئاشي نمني بيكون دنديو يو فالا إسي حداسين كبدو بيكا ملي كبنا يو أو أرقم بيكو دنديان دكنا يو إفقرت بيكو دنديتا واني تكو فالا إفيتين إفباتي كي كان قدون وانت كقجيلا نما ابسطو فالله سنيتي نمني تك عارف النوتا أرجين جمتشو مالته سيبيكون نندو نمني تك عارف كوبان أرجين فيام مالي بيكون نندو نمني تك آبيلا أرجين قوفني مالي بيكون نندو مالف كان جدا رسول ربي عليه الصلاة والسلام ربي قدانو إرجه دكنا الرا إفتنو باسه جلنا الرا قجيل متنو باسه ركنا في هذا عذاب الرا كانني إفقم تشوف جنة تنو باسه كان بيكو دافع ممان نبرباتيسا زمان رسول ربي عليه الصلاة والسلام إرجع من سن عالمني مالكيس ستوري بيكو زمان سن عالمني مالكيس جرايو غري وفين سي رسولا كن بؤا هجم جاي أمتاك أبا يسنو غلا عالمني زمان سرقو هجم جيت كيس جيرا جلنا هجم جو جيرا ميدا في ظلمي هجم جيت عالم كيس جيرا ولا لما هجم جوت عالم كيس جيرا يو كان قمنه بني إبصار رسول ربي عليه الصلاة والسلام فينسون هجم جيت نوغلا كان هبطو داف عالم زمان سني سمي أدان قوني بيوتا زمان سن بكم توجرت هندا أكاتا إسان كيس سجرا أدان بافني حالالو بيجي درا أكا فكتي نفدنو بيوتا أوروبا آتن زمان سن ورا روم جدانين كان موتمان زمان سني عالما الرجب دوت إسانيتي كنا والكتة عالماتك إسان تدن فتيب الشيروسا نمني إسان دور دابتي إساني والإيقة والإبو والرفارس لولي قدان جدو إسانيتي أرقامه زمن رسول ربي عليه الصلاة والسلام إرقامه سوى قاسة ديهم بود لولا قدتش سن كيس أمني فارس أمة روم إنجفته إيغشي ربي قدان سورة الروم كيستي مال ننجده غلبت الروم في أدنى الأرض وهم من بعد غلبهم سيغلبون في بضع سنين ربي روم انجفة منج روم ننجفة من أمو انجفة أجراتني زمن ديك عن بودي ربي سبحانه وتعالى روم سورة الروم سورة القرآن مكان في روم سورة الروم ما أمة سنيتي يا ممت سورة
ummanni kun bakka lamatti gargar baha warra bahaatiif warra dhi'aa jedhaman warri bahaa muummittii magaalaa isaanii magaalaa dur Qustantiniyaa jedhamtu ta amma Istaanbul jedhamtu tan mootiin isaanii angoon isaa maqaan Qeysar jedhamti angoon mootichi fudhatu Qeysar jedhama mootichi zamana rasuula alayhi salaatu wassalaam jiru sun Hiraqla ka jedhamu san maqaan isaa angoon isaa Qeysar jedhamti maqaan isaa Hiraqla jedhama ka rasuula waraqaatti ergisan ka amanuu barbaade ummanni itti ka'ee angoo fiitiif fatu'uuf amantirraa hafisan beekamaa gaa hadiisa Bukaarii keessatti dubbata warri sun ruumii bahaa jedhaman rooman bahaa warra kana isaan Qustantiniyaa magaalaan isaanii guddittiin Istaanbul amantiin isaaniitis kiristaana keessa ortodoksii warri dhi'aa kunoo magaalaan isaanii Rooma muummichi magaalaa amma Itaalii san Rooma amantiin isaanii kaatolikii kiristaana keessa isaan lamaan jidduu diinummaa gugurdo'oof lola dheerattu ture zamana dheeraa deeme khalqiin baay'een keessatti bahe namni baay'een lola kana jidduu ture seenaa gurraacha hamaa bada jidduu jira jara lamaan haganaga gabaabsine akkaataa isaan jiraatan isaa deebi'ume gama akhlaaqaatiin fuuni dhabamee zamana san fuudhaaf heerumni kun qaala'ee ummanni fuudha dadhabee namuu zinatti deebi ummanni baay'een akka jiruun hiyyeessa biyya keessa horii guddaa jira horiin jiru kun ammoo harkaa golee diqqaa takka ummata diqqaa tokkottu horii harkaa qaba bal'aan ummataa kun hiyyeessa sanii wajjiin ummanni sun ummata rahmatan qabne ka garaa jabaatu ka rakkoo ilma namaatiin qanani'u tokko fakkeenyaaf fakkiin gabaabaa tokko aadaa isaanii keessatti walgayii guddoo qaban walgayanii lola gabrootaatiif bineensaa jedhanii daawwii sanirratti akka amma kubbaa miilaa kanaas alamni walgayu walgayanii daawwatan lola hirmaansu wal lola gabroota isaanii fi bineensa wal lola leencaaf gabrichi tokko walii gallakkisanii gabrichis waraana qaba lubbuu fi tiksa haga danda'u tattaaffate leencis irra huna qaba wal fixanii eegati nyaata isa nyaata sanatti qanani'an yoo inni nyaatee alabbahee lolu gabrichi biraatti gabbuusan ammallee yoo akka tasaa ammoo leenca kana ajjeese gabrichi leenca biraatti gabbaasan qeerransitti gabbaasan yaani rahmanni jiru jechuun guutumatti ummata cinqii ilma namaatiin qanani akhlaaqni isaanii akkas jira lola keessatti waan nama ajabsiisu takka mootichi isaanii tokko yeroo tokko maqaan isaa Asfaanuus jedhama namtichi kun yahuda awwal lolee magaalaa Orshilim takka Baytul Maqdis jedhamtu sana marsee ummanni magaalaa baqatee huloo hidhate huloo hidhannaan dhihana irraa dhaabee bishaan irraa dhaabee marsee akkasitti taa'e hagam marse beeytu ji'a 5 akkasitti taa'e warra achi keessa sun ji'a 5 waan nyaatuun qabu waan dhuguun qabu jechuudha haga xiqqoo qabu sanumaan jiraata namni miidhamee qiyaasa malee miidhamee ji'a 5 booda harka kennate ummanni yeroo ummanni yahudaa sun harka kennate
maal jedhe namni hunduu niitii fi ijoollee fi fudhatee haa gabbahu jedhe akkasi gabbaase namuu madhaamaatii fi fudhatee gabbahe amrii dabarsee maal jedhe namni yahudaa hunduu niitii fi ajjeesuu qaba jedhe ummanni maal jedhe rifate sodaan irra dabarte ji'a shammarfamanii lola keessa turan sodaan irra dabarte maal jedhan aboo niitii ajjeefne nu haynu kun hafuu wayya jedhanii namuu tokko tokko niitii fi ajjeese warra maraa asfidanii ijoollee as dhaabanii haadha manaa as dhaabanii dhiirsan ajjeesse jedhanii seefii mataa irraa mura achi dabarsan hunda isaanii akkasitti dubartii hunda harkaa fixan yeroo dubartii hundi dhumte deebi'ee namni hunduu ijoollee fi hunda fixuu qaba jedhan mallee lammata ammallee akkasitti dhaabanii ijoollee tantee tokko tokkoon ka guddaa irra guddarraa eegaltee haga ka irra xiqqatti mataa irraa murta ajaa'iba rabbiin dinne ammoo man sodaate sodaan irra dabarte lubbuma tiyyaan haa hafuu jedha namni yeroo isaan ijoollee fi hunda fixanii namni gugurdaan qofaan hafe maal jedhe nama lama wal bira dhaabadhaa jedhe nama lama wal bira dhaabee lamaan keessan eenyu ajjeesaa hixaa isinii buufne jedhe lamaan kan hixaa buusanii fi ka hixaan bu'eef kaan ajjeesa cinaan tokko dhume ammallee haga hafe ammallee lamaan dhaabadhaa jedhe dhaalbatun haraan kan umu'e usunna ummata akhlaaqni isaanii haalli isaanii xabi'aan namummaan isaanii qiyaasa malee dhagaa taate ummata yahudaa ka achi qubatu keessaa namuma rabbiin dhoksee jalaa baase malee namuun baane akkasi fixe sun akkaataa isaan ummata wajjin itti jiraatan rahmata dhaburraa jidduu isaanitti yoo gad deebine ummanni ruum kun harka 70 gabroota harka 70 harka 30 ummata nagayaa kaan hagam takka gaa zulmiin jirti ilaalu فركون إساني وأنمني دبتي في تودن دومتي زمني رسول إرجمي عليه الصلاة والسلام أمني أوروبا كسلا الدنيا إرنا سموك أم نجدكون جلو أكسي سنكيسة سنهاجي ترى دبرنامه دبين كيسي بالدو جما كان هادي بنومي فعلا أمتا كان إن فارس أمتا يلا مكان فارس يقول هدي ساني أمتا إيران جدا مكان الله garuu bal'oo isaan zamana sanitti bal'oo aalama baay'ee bulchan zamana sanitti garuu gaa hiddi isaanii ummata afaanillee kama faarisii kana isaanillee ummata bershiyaa jedhamu kana ka'a iiraanii sana isaan haalli xabi'aa isaanii haala dhugaan nama gaddisiisu dura fira wal fuudha jechuun namni intala fi fuudha obboleettii fi fuudha haadha fi fuudha waan nama jabsiisu yeroo tokko tokkoon kanaa kun waan namni arrabaaf irraa dubbatu nama fakkaata seenan isaanii waan dubbatu mootichi isaanii guddichi Yazdajardii lammataa ka jedhamu Kisra angoon mootichi isaanii Kisraa jedhamti akka kun Qaysar jedhamu kulleen Kisraa jedhamu maqaan isaa Yazdajardii lammataa jedhama Yazdajardiin kun intala fi fuudhe beekama eegasi itti dallanee ajjeesin talmasaatii beeka akkasuma mootichi isaanii tokko kasan dura Bahraam Duubeen jedhama inni kun obboleettii fi qaba akhlaaq akkasitti jira zamana san rasuul ergame alayhi salaatu wassalaam walbira qabiilaa ilme akhlaaq rasuul rabbi ergameen alayhi salaatu wassalaam والذي نفس محمد بيده لو سرقت فاطمة بنت محمد لقطعت يدها أما انت سنة إرقام رسول
زمن عالم نكس الجرسان كان هذا إرجع رسول ربي عليه الصلاة والسلام موتيك ثاني ككسرى جدا مكان ورا فارس برم مال جدا يجني إساء كل جدا يجني كسرى كل جدا يجرب بيتي ولجرا أمة بني آدم كان يقول جرا ربي قد جرا أمة أقول جرا كسران كنافو يرو كسرة تلوفا نمني سنكلاو نمني إساتي أسكلاو والروتا أنغو هركاكب من السروتا ورا أبوتا أمنتي والروتا كانت إرد أسكلاوا متري شنر أشي تدبرون دندر بكيني تاو مرتما قداك أبا مرتما كان أسيت متري شنر على مجرى كان من أشي تدبرون دندر متري شنر أشي تدبرون دندر كسرت كان يونون متري شن كان جوين والروتو بردو أنغو بياه كاكب ورا كان أجدي هو متري قرآن آبا تبكت آبا تقبل كله نمني إرجاءاتك ويوم ثم بدر إرجامين في موتي بيا هاتو من السير بيجتني هاتو يرون في متري كوشان الرتكلاون دندو متري كوشان الرابط كسر الر ما جدًا كسر كل هركان تقن نقول إن تريسا هركنا ما تريسا هرك قفامتي يرون مني تلفو ويا أدي فناني أفانين مهيدا أكا اللي سكسر ما نكسر جل كل كنا أتين أفان كان كيسين كوبا في طريق تنبوفني زمن سلا زمن رسول ربي عليه الصلاة والسلام إرجع كسر أكسر من الرافقات أكسر نمو يرو فقوتشي أسكلاي ركوع إيجا لقد أتيفي أكسر قد أتات تسير من رسول ربي أسديبنا عليه الصلاة والسلام رسول ربي نما هندا هركان سلاما حديثك يسمى التؤديفا تكا رسولي نما إسا سلامي فول الرانديف فنجد هذا نمني فول الرانديف فتت الله أكبر يقول رسول ربي عليه الصلاة والسلام سلامتا فول سراتين ديبي هذا تدبدي ديبي تبي راديم تت كنوت قلبي فيتي في إجا فيتي في كننك كرس سلالني سيناتو نما هركان سلامي الرسول عليه الصلاة والسلام تكا هركسا قدين إيف لأن هاقين نقد إيسوت كما جرأ تقول المن هركان سلامي رسول ربي عليه الصلاة والسلام زمان كما مو زمان موتوت بيانا نمتري كل شيء رأيك تكلاو نندي نساد هركان نما سلام رسول ربي عليه الصلاة والسلام يرون نما سلام هركسا نما قدين إيسو شون نم يوسي جفته سلامته هركن في الرجال إيش هركن كيا يرون قبوا في تجوبيتو أمو هركن كيا كرك قبيتو سلامتي أوفون قلبي سكبجو يروسي قباتو سجالتو بكتا عن الرسول ربي عليه الصلاة والسلام أمته ولين تاؤتي تكامل في ندري الفنيدة الله أكبر الله أكبر زمن نسان أرجع من زمان أكيد كنا كنا نسينا مو زمان ثاني بس زمان عالمنا كتب والبيتو سن عالمنا والبيتون تون ما أمة مفارس كان هالادلو أمة ثاني بل لا فارس كان بكتربة تجرجر قوتا صدر كتربة الرجل صدر كان هندو ثاني قل ثاني قد جرت صدر كان تقف آيدا والربي يملتو أكاسر آيدا بسان كسرامتي أكاسر الرئيل مقاس كن فاميلي كانت أسرة ورّا موتوتا كان إسان إلمنا ماتي قل سيرا لئي قل جدا سير لسان قبول من جود ورّا ورّا أنغو بيا فدتي بي إسا وجين بلتو سن فاميلي تربة ورّا أبلو يعني ورّا تربة قفا كيسادو فودن دا من سر إسانتك أنا ورسول كصدف أهو أمة أبوتا أمنتيتي شكله كأفرف أهو
loltoota hoggaanowwan waraana afrafarra dhufan shanaffaa hoo warra waa barate hayyoota warra waa barate warra doktorota haakimii nama waldhaan ka waa barreessu warroota kan isaan maalirra dhufan shanaffaa jahaffaaf torbaffaan hoo jahaffaan warra baalabbaatota jechuu dandeessu warra gibira guuru warra isaanii deemee gandarraa gibira guuru sadarkaan isaanii jahaffa torbaffaan hoo waan achirraa hafeedhan qotataa tigfataa daldalataa waraana nagayaa akkasirraa deemu kan ummanni kun lakkoofsan angoon torbaffa'aatu lakkoofsan harka 190 ummanni isaanii harka 190 sadarkaa torbaffaa kanarra jira 110tu sadarkaa jahankaa walii qoode sadarkaan tokko tokkoon fuudhu sadarkaan tokko tokko tuffata walirra jira zamanni zamana sa isaan maal jedha warri gadhaanu kun haqa ilma namaa tokkollee hin qabu jedha kanarraa kaka'e gaafa ummata islaamaatiin wal lolan bakka iblaa jedhamtutti waraanni islaamaatiif waraanni faaris wali dhufe yeroo duraatiif dura ta'a waraana islaamaa kun Khaalid bin Walid faaris waraana 60 qopheessanii fidan 60 kun hunduu hoggaana gugurdaa haga keessa jiru malee hagni kun warra sadarkaa torbaffaa kan kuwaan haqa hin qabneef nama 10 silsilaata walitti hidhan 70 10 silsilaata walitti hidhanii wanni kun wama taarikhni seenan barreessee jirtu wanni kun beeka 10 walitti hidhan mee namni silsilaatan hidhanii dhaabatu akkin hin baqanneef maal lolaan warra du'a jannata barbaaduu yaa'uu loluu danda'a Khaalid bin Walid waraqaa yerootti ergu maal jedheen ji'tukum birijaalin yuhibbuuna almawta kamaa tuhibbuuna antum alhayaa aboo an dhiiran isinit dhufe jedhe loltoota du'aa hawu akka isin jiru hawwisanitti du'aa hawu warra kanaan isinit dhufe akkasin beekaa jedheen lolli guyyaa sanii daatu salaasil jedhanii maqaa silsilaataatiin yaamama lola silsilaataa jedhama silsilaata jechuun 10 walitti hidhamanii jagnoonni islaamaa sun yeroo seenan 10 walitti hidhamanii garam deema waluu harkisanii si ari'ullee hin danda'an si jalaa baqatullee hin danda'an waan ajaa'ibaa dhaabatanii sun loluu malee ati yoo si tammaatti dugduu wal irraa deebite yoo si toltitti deebita 10 walitti hidhamanii garam deema kun akkasuma akka jiruun fixan kaan booji'an waraana isaanii cabsanii qabatan biyya guutuu yeroo gabaabduu keessatti waraana islaamaa qabate sun gara akkaataa jiruu ilma namaati gara amantiitti hoo uummanni kun maal amantii maal qaban amantiin isaan qaban ibidda gabbara warri majuus jedhamanii ibidda gabbara namni gabbattii ibiddaa kana fide zaraadashti jedhama maqaan isaa namni duraa fayilisoofohii inni duraa ibidda kana haa gabbarru jedhee kaa'e zaraadashtii kana zaraadashtiin kun isa biratti nama isaan biran nama jabo namtichi namoota 100 jajjaboo jedhee barreesselleen lakkoofsa 89 kenneef zaraadashtii kana lakkoofsa keessa jireechuun illee haa fagaatu malee kan hagana irra dabarree eegaa warra ruum kana dubbannee warra faaris dubbannee ummanni chaayinaa kun maal keessa jira zamana sana ummanni chaayinaa maal keessa jira zamana sana chaayinaan zamana rasuulli alayhi salaatu wasalaam ergame san amantii sadii qaban amantii sadeenuu maqaa nama amantii san fideetii yaamamte amantiin adda maqaa hin qabdu maqoo namtichaatii yaamamte amantiin duraa laafsoo jedhamti amantiin laafsoo tun maqama namticha laafsoo jedhamtu fide isii maal jetti addunyuma tana dhiisaa
آخر فجد إن فودنا هيرومنا إن قتتنا هرتنا إن دلدلنا الدنيا الرابه يقول تقالي ومقبل كسمة تدو إيقاتو فل أمة ركفت أمني ركته نمني بلاد في الدوبان ثم كاي من تفعل سناكاي مكان سامال جدما كونفوشيوس جدما كونفوشيوس ثم بكم تو أمة إنكم مال جده أدني مثلا قبة جبات أدني مثلا قبة تجبات مجد ومهون دانو فعلا كانت إبادة يوسات موان في تقبل جدين إبادة نجا شفتو أكمل هوري هورنا أكمل جبانا أكمل نمن جفنا أكمل هنا قدنا سنتو نجا ياتي سمالة إبادة نجا شفتو جدين إبادة وما فيتا تقبل جدين مكا فيتا إبادة فيتا لغا فيتا نما فيتا سنأتو ما لا لا نقبرت وين وما ركون نجلتو كنتو جنتو مسيقاي ستيرسو ما جرم تتون كونفوشيوس amantiin sadaffa'aa gaabu dikki amma facaasee qiyaasa malee jirtu kana buudaa jedhama nama isii fidelee maqaan buuduma isii walit dabalte kana lachuu walit dabalatee jidduu sana gabbaateen addunyaallee madalaganii garuu irra guddoo gara qulqulleessu waan ajjeesanii waan miidhanii waan arrabsanii qulqulleessu achi deemti isiin eegasi isumattuu rabbi jedhamee gabbarame gaa buuzaan hin gabbaramam bakka hundattuu gaa sanama isaa gugurdaa buuzaa sanama isaa gartan ka dahabaan tolchan sanamoota qaqqaalii addunyaarraa kana godhaniif akkasi gabbaramam aalama keessallee digaa amantii gugurdoodhaa tokko hin nyamu buuzaan biyyoota baay'ee eeshiyaattu amantii sana qaba cheenan akkas turte hindiinoo hindiin ikwaanii biyya ajabaati biyya wanni hunduu keessatti gabbaramtu hindii wanni hin gabbaramne hin jirtu hindii keessa wanni hunduu gabbaramtee hindii keessatti yoo asin gabbarin ka biraa ka gabbaru jira waan wama feete waan asin gabbarin ka biraa ka gabbaru jira biyya hindii nama taatu muka taatu lagaa lafa taatu gaaraa dhagaa samaa'ii taatu hunduu gabbaramte bineensa taatu horii taatu hunduu gabbaraman laga gabbaramu waan biraa dhiisi lagni amma guddichi kanjii jedhamu kun akkuma ka'baa isaanii hin gabbarama rabbi jedhanii mee gara gabbartii isin dubbannee keessaa bahuu hin dandeenyu waan namaan galle takka ummata waan hunda gabbaru hindi sun hagaasi gara hoo jiruu ilma namaati akkin waliin jiraatan isaan waliin hin jiraatani wal gabroonfatan isaan maal jedhan ilmi namaa kun akkuma nama dhaabatuu kan jedhamee fakkeenyaaf namni kun waa mataa hin qabu waa garaa fi jidduu sana hin qabu waa miila hin qabu akkanuma jedhan bakka afuri gargar qoodan ilma namaa kana tokkoffaa baraahimaa jedhamu baraahimaan tun warra biyya bulchuuf warra amantii bulchu warra abboota waan gabbaramu kanaatiif warra biyya bulchu lamaan kana walitti dabalanii baraahimaa jedhamu sadarkaan lammataa ookatanii gadi shatraa jedhamu shatraa jechuun loltoota warri kun ummataan cabsu warri sadaffaa hoo weesh jedhamu daldaltootaa fi qotataa fi warroota waan bu'aa qabu jara sanaa fidu weesh jedhamu warri irraa boodaa hoo shoodar jedhamu shoodariin tun amma beekamtuu bakka hundattuu dubbatamti shoodar jechuun tun jibbamoo jechuudha fahikaa afaan isaaniitti jibbamoo takkaa darbamoo shoodariin isiin sadarkaa sadeentan hundaa'uu tagadiisi
maal jedhan bineensaa gadi jedhan horii gadi horii gadi jedhan bar waan isaan haasawanii kitaaba isaanii barreessaa beeka kitaaba isaanii biisan kun kanuma barreessa maal jedha shoodiriin haqan qabu jedha kitaabuma jedha bara jamaa keenya bara haqa ilmi namaa yooma islaamaa deebi'ee dalaga malee gara hin dalagu kitaabuma isaanii jedha kan isaan kitaaba keenya dhii qaraan kana jedha shoodiriin ka isi amantii isaanii qabatee qabu bara haqa tokkolleen qabu jedha mee kitaaba isaanii keessa jechi tokko maal jedhaa isin fakkaata ummanni shoodarii kun yoo hiree warra ol aanu baraahima jennee miti yoo hiree baraahimaa kaadima tahanii hojjetaniin argatan milkaawanii jedha haa milkaawanii malee ujiraa tokkollee fudhatuu haqan qaban jedha jechuun mindaa tokko maletti shoodariin mindaa tokko malee baraahimaa hojjetuu qabaa jedha amantima jedha jamaa keenya kana amantiin maal jetti warri gad aanu ka shoodarii kun warra ol aanu ka baraahimaa kana yoo hojjetee kaadima tahaniif kaadimuma isaanii tahuunuu isaanii milkii jedha garuu ujiraa tokkollee irraa fudhatuu hin qabanii jedha mallaqa gaafatuu hin qabanii amantima jedha beekaa tana mee wal bira qabiilaati amantii ta'e حديث ابن ماجه سنن فيه كيسا وديس عبد الله بن عمر رضي الله عنه وارضاه رسول ربي عليه الصلاة والسلام ماجد اعطوا الأجير أجره قبل أن يجف عليه نمتني هجت أجرا ساكن آفي الأسود درس كسان قوقم لا من ربي كسان ربي صدات أمي والبرك أبا لا زمان سميك أمنا كسجه إسام بفكان عن دبة سمي لا وانه لم تكرم أجب سيفتي والله وانا اجل سيسا كأمنا كسي والأرجو كتوكو هجلو أجرا غافتو حق مرجن قبضو أمنتين سنجد رسول ربي دفع عليه الصلاة والسلام نمسي هجتي أو سوداي في سان قوقو ندور حق حرق ساكنو في قبضي بالقامتو ما جد أني أمنتين دي ورش هودر أكون كقد آنو كون horii horatu haqan qabanii jedhe wanni isaan haqa qaban warra gugurdaa kanaa hojjetu waan garaa ifitti nyaataniif waan uffatan irraa fudhatanii hagasumaan hojjetu qaban horii horatanii moonaa galfatu oorruu oorratanii muratu mirgan qaban jedhe amantima jedha tana meeq waan biraa ta'a jabaa ta'a amantii san keessa jiru warri shoodarii kun jedhama yoo namni shoodarii tokko fakkeenyaaf namni warri gad aanuu kun warri isaanirraa ol aanu ka barahamaa kana yoo dhawuu yaade jedha hin dhoofne beekammoo yoo dhawuu yaade harki isaarraa murama jedha sila hin dhoofne beeki nama lama wal lolee dhawuu yaade ima yaade calla harki isaa murama jedha ajaa'ibartu maal jedha waan bira yoo warri shoodarii kun bakka baraahimaan taa'u dhufee bira taa'uu yaade hin teenne bira taa'uu yaade hudduun isa taa'an isaa kun ibiddaan sumudamaa jedha biyyarraa darbama jedha yoo inni arrabse hoo arrabni isaa irraa murama jedha yoo inni nama waa beeku tahee laaftichi kun ka olaanu kanan abbo waa si barsiisaa koottu jedheen hoo waa si barsiise jechuunu dilii gugurdo'o dhadhaa danfisaa obaasaa jedha keessa mana sin jiru akkami jira amma isin galtee ikhwaani dubartiin hoo waan dubartiin hin dubbatin hindii biratti waan dubartiin hin dubbatin dubartiin akkuma gabrittii namtichi qabutti yoo inni du'e waliin owwaalamti waliin gubanti jedha guyyaa dhiirsi guban waliin guban yoo isii waliin gubatuu diddee irraa hafte hoo
أبارس ربي اتبوه نمني إسيفو نمني سيو جيرة فلين أبارس تنفودا خلق إن قوتون الرابق أتوك أبارمتو أعوذ بالله ميو البرك أبا لا جتش رسول ربي عليه الصلاة والسلام استوصوا بالنساء خيرا أبو دبرتي جبيسا دبرتي غاري وليد آم جتش رسول ربي لا النساء شقائق الرجال دبرتين وبولوان ديراج ديرا رادام بك وان غرغر جتون قب جتش بلا لا عمل رسول ربي دبتنا عليه الصلاة والسلام خيركم لأهل إسنين ربي برد إرنا من الرقارئ نمور في رقارئ لا مي إخواني ربي كيف صدارنا والله واني تكنا ما انقلت فعلا تيو بيكم مني زمن أكمي زمن نسم بيكم مني واني رسول ربي عليه الصلاة والسلام رفين تنها قمتك جيسين ما انقلت سو هندي أمني عربا هو رسولي سرفزو كيسا إرقى مسون عربي أجا قبر مكا قبر ومتك قصي هندو مكا قبرتو قبر أجا قبرتو قبر سنة ما قبرتو قبر سنة موت إساني قبور درا هبال فا لات فا سنة موت قبور در كنا قصو عن قبل الدار كوليك أبني لنجر كأمو قصامي كي بل عن قبل لنجر كنامني الوفاتي منات الدان قبل لنجر namoota sanama tolchuun beekame jira namoota ammoo sanama kana daldalu jira suuqii sanama jira harama keessatti gurgurama harama keessatti gabbarama harama ka'baa keessaaf ka'baa naannoo ka'baa kana sanama 360 kaayanii akkasii gabbarama waan biraan gaafatanii gaa hamrii dhuguun akkuma bishaaniiti zinaan akkasuma meeysiraa fi taphni waliin dhadhan kun akkas riba afwan kana kun hundu faj'at inma al-bay'u mithl riba kayadan zinan inun gafati Aisha radiyallahu anha nu odeste hala arabak zaman sanirra isiri so ndak amne garu wan dage tira nu odeste mal jette hadisa imam bukhari tu sahihi ke sabo odeste ومني كافر جت زمان درسان بستيسا ولي فودن أكاتا أفور جت نكاه نتوكو نكاهم أمو مني ولي فودو خلين نمني انتلا برباد أباساني أباسي تدكي كداتي إشي غافتني نكاهنا ما قلني والفودو أكم أمو مني والفودو خلين كلمتاهو araba biratti beekamaa namni tokko yoo nama jabaa tokko jagna tokko aaqila tokko arge niitii isaati wal mari'ata maal jedhaan aboo nama jabaa jagna kanarraa ilma tokko haa dhallu hayyee jedhan yeroo isiin aadarraa nafa dhiqatti ittiin dhaqu inni deemii isa wajjin raf jedhaan deemtee wajjin rafti yoo isiin deebite inni waliin rafu haga ba'aa isiin baattee beekutti yoo baachuu baatte tuma deebiti gaaf baatte irraa baattee beekne irraa hafti kun katti dhaqanilleen hin diduun ajabu aadaa ka ergatulleen hin ajabu intalti erganilleen hin ajabu hawaasni bira jirulleen hin ajabu aadaan bara waan gara maleeti aadaa badduun waan gara maleeti lafa nama seensifti eegasi eega ulfoofte ilmi kanamticha saniitii miti ilmi ka abbaa manaa wanumaan barbaadun ilma kana kasii fudhatu ilma jabaa argatuu barbaadan ilmi ka isaati qissaan akkanaa gaa warroota kaafiraa sun keessa hedduu jira sun akkaataa isaan waliin fuudhan irraa tokko akki sadaffaa ka isaan waliin fuudhan nama hedduutu dubartii takka waliin rafa kullee waliin rafee sullee waliin rafee sunis waliin rafee duryummaan akkasii yeroo sun baay'ee jira nama hedduu wajjin rafa ulfoofte eenyurraa ulfooftee namuun beeku ifirraa deemti
قاف إلما ديت حاجة تكتيت والما كيسابات itti ergiti isaan hundattuu nama 10 haa jennume kurnyanittuu ergiti hundi isaanii tokkollee diduu hin danda'uun dhufan aadaa yoos jettiin abboo hundi keessanuu nama wajjiin rafuu keessan hin beektanii mi'ee ilma kana dhalee ilmi kurree isinimarraahi annama biraa kurnyi teessan malee nama biraa wajjiin hin rafne akkasitti quba qabaadha hayyee keessaa irra nama feetetti laaltee jara kurnyaan kana keessaa abalu ilmi kan keetii beekittiin hagas isiin dubbannaan ilmi sun kasaati aadatti diduu hin danda'u wakkatuu hin danda'u dubbiin hin hafdhachi fidamti aadaa jedha aadaa ajabaati aadaa ajabaati tuun hoo dubartii hamaamtuu isiinuu mana dhaabattee alaabaa diimtuu mana dura hidhatti jechuun manni alaabaan diimtuun dura jiru mana abbaa dura seeneeti mallaqa osoma kana dhooftire wani ba'aan ofirraa dhoowwan hin jirtu yoo ulfoofte namoota zamana san ji'a san keessa wajjiin rafe hundayyuu qabattee ol kaayatti maqaa isaanii gaafa deetti hunda isaanii waliin yaamtee nama faana beeku jechuun hidda namaa laalee kanaaf kana wal dhaleechuu beeku nama akkanaa kana yaamtee aboo jaaratana na wajjiin rafe kunootiimee ilma kana ilmi kun ka eenyu jedhaan jettiin ilma laalee as gargalchee laalee jara laalee ilmi kun ka abaluu jedha akkasiin ka abaluu taha ilmi عالمني زمان سني عالم كتيت في رسول عليه الصلاة والسلام عالم الدبرة الشيء عليه سنة جرتم في جاء أوار ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق ربي سبحانه وتعالى عالم ملائكة دبرة ربي جر عالم قساوى القودة قساوى الأد قساوى الجب قساوى الدول عالم أكسي سنكيست رسول ربي عليه الصلاة والسلام إرقامي حال جرو زمن رسول ربي إرقامي عالمني كيس جرو حاجة تكونوا قاليني تري إخواني تنو قالوا مال نغار كارتي إبسار رسول ربي عليه الصلاة والسلام رفين كن حاجم تكا غاري تهو سادر أمنتين تن صدركا حاجم هما تتوقو كيسا أمتا بافتي صدركا كمين جيت تبيكو دندين ومدوران إسلامنا أندرجو أمني توليتو ماك إسلامنا كان جيرو أكنا متفكان جيرون تا أمنا كثير دا والقودة والقبر فتة أكثر جيرو سنة رافوتين من دا والكتيسي هندك السنو والكتير رسول ربي عليه الصلاة والسلام هندك السنو إلما آدمي أك أفان في لآك والكتاوانت علمنا ما هندو والكتاوانا متقول لنا دبر الرسول عليه الصلاة والسلام كان فوق إن شاء الله كان هجنت درتيك إنك أرضانا بني إن شاء الله يا رب تشيلوا إيه بردرتيك إنك كأفراف آية تفوفنا حاجة تنكيست والجينو نجانو جراد. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد درسين كأن كتدفعكم متدري درسي لمان أرمان درا كيست دبنه سانومتي ففني دبنا متدرين كأن كاردا وان تك مئاشي نمني بيكون دنديو يو فالا اسي حداسين كبدو بيكم ملي قبنا يو او ارغم بيكو دنديان
dukkana yoo ifa garte beekuu dandeetta wanni tokko faallaa ifiitiin ifa baati hiikan guddoon waan takka qajeelan namaa ibsitu faallaa waan saniiti namni takka aarifannootan argin gammachuu maal tahuu isii beekuu hin danda'u namni takka dhukkuban argin fayyaan maalii beekuu hin danda'u namni takka beelan argin quufni maalii beekuu hin danda'u maaliif kana jedha rasuuli rabbi alayhi salaatu wassalaam rabbiin guddaan nu erge dukkanarraa ifatti nu baase jallinarraa qajeelumatti nu baase rakkinnaa fi yaadaaf cazaabarraa qanani'iif gammachuuf jannatatti nu baase kana beekuudhaaf ammoo maal nu barbaachisa zamana rasuuli rabbii alayhi salaatu wassalaam ergaman san aalamni maal keessa ture beeku zamana san aalamni maal keessa jiraa yoo garre dhufiinsi rasuulaa kun bu'aa hagam gayu ummataa qaba yoos nuu gala aalamni zamana san rakkoo hagam geettu keessa jira jallinna hagam gayu jira miidhaa fi zulmii hagam geettu aalama keessa jira wallaaluma hagam gayu aalama keessa jira yoo kana qaqqabnee hubanne ibsaan rasuulli rabbi alayhi salaatu wassalaam dhufeen sun hagam gayattu nu gala kan hubatuudhaaf aalama zamana sanii sammee addaan qoonnee biyyoota zamana san beekamtuu jirtu hundaa akkaataa isaan keessa jiran adda addaan baafnee haalaallu biyyi duraa akka fakkitti nu fudhannu biyyoota Orobba'aa tan zamana san warra Ruum jedhaniin kana mootummaan zamana sanii aalamaa irra jabduu ta'e isaaniiti cinaa wal qixxee aalamaa tokko isaantu dhuunfatee bulcha yeroo san namni isaan dura dhaabatee isaanii wal eeggatu wal dhibu warra Faaris lolli guddaan jidduu isaanitti argame zamanuma rasuuli rabbi alayhi salaatu wassalaam ergame san waggaa 3 booda lola guddicha san keessa ummanni Faaris ummata Ruum injifate eegachi rabbiin guddaan suuratu Ruum keessatti maal nuun jedhe غلبت الروم في أدنى الأرض وهم من بعد غلبهم سيغلبون في بضع سنين ربي روم انجفت منج روم انجفت من أمو انجفت أجراتني زمن ديك عن بودي ربي سبحانه وتعالى روم سورة الروم سورة القرآن مكانتي في روم سورة الروم مقوم أمة سنيتي يا ممت سورة أمني كن بكلمة تغرغر بها والربهاتف والرئاجة أمن والربها ممتي مقالا ثاني مقالا دور قسطنطينية جد أمتو أما إسطنبول جد أمتو ثاني mootiin isaanii angoon isaa maqaan qeysar jedhamti angoon mootichi fudhatu qeysar jedhama mootichi zamana rasuulaa alayhi salaatu wassalaam jiru sun hiraqla ka jedhamu san maqaan isaa angoon isaa qeysar jedhamti maqaan isaa hiraqla jedhama ka rasuuli waraqaatti ergisan